Yes, EDT Sports, welcome to the home of European sports news only. Here we breathe sports hano duhumeka imikino tutayikiniramo ariko ngushimira wamaze gusubscribe nawe utarabikora abantu mushishikariza kubikora kugira ngo byinshi tugiye kugarukaho cyane shingiye ku ikipe ukunda tuzajya bigucika n'abakunzi baruhaga muri rusange. We rero amakuru n'ubundi still kuri uyu wa kane tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu iminsi iri kugenda yihuta cyane. Hari byinshi cyane n'ubundi byanamutse biniriwe byandikwa cyane bishingiye ku ma equipe agiye atandukanye by'umwihariko yari yakinye muri uyu mugoroba kwakinaga imikino ya Europa League. Ndavuga ikipe ya Manchester United ya drawingaga n'ikipe ya Real Sociedad, Tottenham Hotspur iza gutakaza, Rangers imeze nabi tari muri form iza gufata ikipe ya Fenerbahce ndavuga itozwa na Mourinho irayikandagira bikomeye cyane itsinda ibitego bitatu. Ako Mourinho aravuga ati calm down ntarirarenga dufite match retour mu rugo timwe muretse kubyina mbere y'umuziki cyane. Rero munyemerero mbihere byose mu ikipe ya Manchester United ari kirimo byinshi bihehe imere ku nkuru y'umutambukanyi se w'umutoza Ruben Amorim witwa Maria. Biri kuvuga ko ikirere cy'i Manchester kitamwakiriye neza bitari kumugendekera neza cyane, umubiri we kwiadapta n'ikirere cy'i Manchester biri kugwana cyane. Nyuma yaho nawe yafashe umwanzuro akavuga ati reka sange Ruben Amorim bajye mufasha mu kumasa mu bitekerezo buri yavuye muri bino bintu by'ama interviews yatakaje match ejo ibitangazamakuru byanditse. Ufite rero umuntu nk'uyu nguyu ukuri hafi akagenda gufasha gake kongera kugaruka mwisi isanzwe agasa nkaho gukura muri yose yo hanze birafasha, ariko bikaba biri kuvuga ko ari kugorwa cyane n'ikirere cy'i Manchester kitari isa nkaho nyine umubiri w'ubyakira neza. Akaba ari umutambukanyi wa Ruben Amorim witwa Maria. Ako nako mumugwe kukamenya you never know, ejo ushobora kubona Amorim bisa nkaho byamucanza ariko yaza yaba ari kuri bande touche yatekereza ko mu rugo yasize umuntu utameze neza bikabya affectinga nagakuru ko ku muhanda. Ariko dukomeza ibyo ngibyo tubivuyeho tutarinjira neza mu kibuga. Ndavuga dukomeza kuri match yo ku mugoroba wa Manchester United n'ubundi muri cya kintu cyo gukomeza kugenda bagabanya abakozi. Still n'ubundi muri iki gitondo batatu bamaze kuba bakurwa mu nshingano byitezwe ko bari buze kuba basezererwa. Harimo wari ukuriye human resource abazwi nka ba HR inaha nabonye ariko tubita cyane kwamwita Anihel akaba ari umwe. Hakaza commercial director ubwo n'ushinzwe ibijyanye n'ubucuruzi bwa equipe Florence Rafaye nawe akaba ari umwe mu buri buze kuza kuba basezererwa, ndetse n'undi witwa Chief Commercial Development Officer witwa James Holloyd naho akaba ari umwe mu bagabo bari buze kuza kuba basezerwa. Ayo mazina atatu konyakomojeho Anihel, la Florence Rafaye ndetse na James Holloyd akaba ari bamwe mu bantu bari buze kuba batandukana ikipe ya Manchester United. Bari basanzwe n'undi bari muri executive committee y'iyi kipe, ariko still kuri cyakintu cyo kugenda bagabanya imishahara bagenda bakatinga ama costs. Manchester United ubona ko hari improvement ikomeye cyane iri kugenda ikorwa, si mu kibuga gusa bashaka guhera banahereye no muri management ya equipe. Ndavuga ma executive committee bagenda bakora muri buri mfuruka yose. Cya kintu uyu mugabo Sir Jim Ratcliffe aje komaza avuga ati ahantu nkwiye kubanza kuhagira environment nziza ku buryo umukinnyi aza yisanga ahantu ubwo hamufasha byibura ku develop. Ari ibyo ngibyo rero dusaba twumva amazina menshi nkange yagenda asa nkacishwaho gome asohoka mu kipe ya Manchester United rwa natatu nari nkomojeho. Ubwo munyemerero dute twigira kuri match yo kumugwana n'ubundi bakinaga n'ikipe ya Real Sociedad. Ariko ni match yasize byinshi cyane. Mutoza aratangaza aravuga ati abasore banje bagakwiye kuba bari ruthless. Ijambo ruthless ni nko kuvuga ati bagakwiye kuba ari abantu b'inyamanswa bahangana cyane, ubona ko bafite ubwabukana bwo gushaka byiburi yo ntsinzi mu buryo bushoboka bwose. Ibi rero yabishingiye kuki nkuko mubizi muri weekend nibwo ikipe ya Manchester United yasezererwaga n'ikipe ya Fulham muri FA Cup. Mu gusohoka basa nk'abasezerewe n'undi kuri peno, ubona ko ibitego byabaye ikibazo mu busatirizo, ubona ko bakirakinga cyane. Still n'undi Rasmus Hojlund sofa ndakeka yari umukino 19 ushobora kuba wihiritse nta gitego. Rero ibyo ngibyo bihita bituzana kuri iki kintu cyo kuvuga ati Manchester United umudari rukumbi sigara wo kuba yahatanira muri iyi sezo y'imikino ni Europa League, kuko muri Premier League bari ku mwanya wa 14 amaturunwa bari barimo hafi ya yose. Ndavuga yo mu ari domestic cups, ndavuga FA, ndavuga Carabao, basa nkaho bamaze kuba knocked out. Rero amaso bayahanze kuri uyu mudari wa Europa League akaba ari cyo kintu basigaranye. Ikindi kintu twibuke ko yitwaye champion na kwitwaye Europa League bikugarantsa ticket straight guhita bitabira imikino ya Champions League. Rero niyo makiro byibura kuba bakongera kugaragara ku mugabane y'Uburayi, kuko bari ku mwanya wa 14 uwo mwanya nta kintu wakugarantisa cyangwa se nta wagaragara na ya Conference League yewe di nibyakunda. Rero andi navuga makiro yo kuba wagaragara ku mugabane y'Uburayi
Burayi ni iyi Europa League bayitwaye bakongera kugaruka noneho bikomeye cyane bisanga mu rushanwa na Champions League. Ibyo ngibyo rero bikaba byatumye iyi kipe ijya kuri uyu mukino isa nkaho ifite iyo pressure ndetse banatumbereye cyane byibura kuvuga ati eka tubihera ubu ngubu dukina n'ikipe ya Real Sociedad turebe ko twayisezerera, uretse ko bari bafite ibibazo byinshi hanze y'ikibuga birimo abasore bagera kuri 11 batari bafite, harimo n'abajyaga bifashishwa muri ikipe rimwe na rimwe bakabanzamo bakaba batanga uwo musaruro. Rero nibwo Manchester United yinjiye mu kibuga n'ubundi bisanzwe biciye kuri Joshua Zirkzee baza kwitwara neza babona igitego cya mbere, ariko nkuko umutoza Ruben Amorim yabikomoje nyuma y'umukino avuga ati abasore banje barakinze cya kintu cya killer instinct cyo gusoza game y'amahirwe mato tubonye duhita tuyabyaza umusaruro. Ibyo biza kuviramo ikipe ya Real Sociedad kubona penalty nagiyibona izana controversies, nubwo benshi nk'umutoza wa Manchester United yanze kugira icyo bigarukaho avuga ati ntacyo nabivugaho, ariko Bruno Fernandes ku mupira bari bazamuyemo wa corner usa nkaho mukoze ku kaboko, benshi bavuga ati siya bari niyo. Rero iza gutsindwa neza cyane na kapiteni wa Real Sociedad Mikel Oyarzabal, umugabo wa experience atari. Biza kuranja n'ubundi match ari igitego kimwe kuri kimwe, dutegereje kuzareba ese Old Trafford Manchester United hari icyo yakora cyangwa ikipe ya Real Sociedad zagaruka. Rero muri ibyo bintu byose Ruben Amorim muri press conference yatangaje byinshi cyane, nkaho ngiye kugaruka kugira ngo tugendane cyane tubone scope yose y'umukino n'ibyabereye i Manchester n'ibihari ubu ngubu wese nimba banagiye oti bagiye mu mutwe bafite iki. Yatangiye agira ati it could be better but could be worse because in the last 20 minutes I felt the team was really tired. Tibyari kuba byiza cyane ariko aho byabereye bibi natangiye kubyiyumvamo tugeze mu minota 20 ya nyuma y'umukino ubwo nabonaga ko ikipe yanjye ishobora kubirushye cyane. Arakomeza aravuga ati until the penalty I felt the team was in control of the game. Mbere yuko batanga penalty ikipe yanjye yari ifite control y'umukino, twasaga nko byose tubifite mu biganza byacu. Arakomeza aravuga ati after the goal we were so near the second goal with transitions, you felt it in the stadium, they were nervous. Tireo nyuma yuko dutewe iyo penalty dutsinzwe igitego mbere yuko dutsinda icyo gitego cyacu cyabanje kujyamo twakomeje kubona amahirwe menshi cyane, harimo ayo twabonaga mu buryo bwa transition twakunda ikipe itakaza umupira dusatira twihuta cyane, tubona byumvaga muri stade kuko abafana ba Real Sociedad babaga bacecetse cyane bagaragara nk'abantu bafite ubwoba bwinshi cyane bari nervous. But in the end the penalty changed a little bit and when the momentum changed we get very tired more easily. Rero tibyo ngibyo byumishije mu mukino, ariko nyuma yaho ikipe iboneye penalty kuvuga ikipe ya Real Sociedad byasaga nko byahise bihindura momentum y'umukino, abafana barongera bagarura morale, abafana bafanye bo ku rwego rwo hejuru cyane, bisa nkaho bituviremo noneho gutakaza concentration, binavamo n'uwo munaniro kuko twabonye ko ikipe Manchester United ifite hafi abakinnyi bagera kuri 11 batari bari kuri bande touche, ubundi bagakwiye kuba harimo n'abastart. Rero kuri bench ni abana bato ba Eden Heaven bakiri batoya n'uwe nta kinyoni bari kuza gukora, rero bisa nkaho bibaviriyemo uwo munaniro. Ariko aravuga ati we take the game to Old Trafford and we will try to win there. Rero umukino tubimuriye Old Trafford naho tujyanye kandi tuzareba ko tugerageza kubatsindira. Amorim rero kira kumajo cya penalty yanje kugira icyo bivugaho kuri iryo tushe cyangwa se umupira akoze ku kaboko ka Bruno Fernandes. Aravuga ati ntago ndibuze kuza kugira icyo bivugaho, ariko arakomeza kuri cya kintu cyo kuvuga ati dufite ibibazo by'ibitego cyane mu busatirizi abishingiye kuri ya match ya Fulham n'ubundi ndetse no ku match y'umugoroba. Zirkzee nawe watsinze igitego kuri uyu mugoroba kimwe rukumbi cyasingwa na Manchester United, nawe yaje kubikomoza avuga ati twagakwiye kuba twatakana imbaraga nyinshi cyane kuko tubona amahirwe ariko ntituyabyaza umusaruro. Rero nibwo Ruben Amorim baje kuba bamubaza baravuga ati ko umwe mu bataka bawe bakomeje kuri kintu cyo kuvuga ati mu busatirizi bwawe harimo ikibazo, ntago bari kubyaza umusaruro buri buryo bwose babonye. Ruben Amorim bikomeza avuga ati that is clear, we are creating chances but sometimes you don't see it in expected goals. Tibyo byose ni uko kuri kuko tubona amahirwe menshi cyane, chance nyinshi turazikera, ariko kugira ngo noneho tubyaze umusaruro tubone bwa buryo koko bwari bwitezwemo igitego, yahita avuga ati ku mukino Manchester United byibikire uburyo ibona igitego ntago byari bihara. Akomeza aravuga ati because you managed not to shoot but the great opportunity is there and you can see it. Kuko tugerageza kubona ubwo buryo bwiza cyane kandi bwava bigitego, ariko nitujya tububyaza umusaruro nidushota. Icyo kintu yagikomeje avuga ati we manage not to shoot, ntabwo dushobora gushota ariko tuba twabonye za great opportunity byibura dushobora kubazavamo ibyo bitego. Arakomeza aravuga ati we have transitions, we have situations and sometimes we are missing that
can change something. Rero mu ma transition turabona ko kundi ikipe itakaza umupira twawuzamukana neza, hari situation ndetse na sometimes rimwe na rimwe tujya tubona ubwo buryo, ariko iyo tugeze imbere zamu bigasa nkaho bigoye cyane no kuba twahindura ibyo bintu. Ni ikintu tukwiye gukoraho cyane. Akomeza aravuga ati especially in this kind of games that we need goals that can make the difference. Cyane cyane mu mikino nk'ingiyo tuba dukeneye ibitego byakora icyo kinyuranyo, noneho dukeneye kubikorera cyane, ariko urabona ko ari ikintu kibura cyane. Rero ibyo ngibyo birahita bitujyana kuri deal za Manchester United zisanisha n'abataka batangiye kuvugwamo, ndetse n'irindi zina rikomeye cyane risa nkaho ryatangiye gusteping inyuma kubw'impungenge zo kuvuga ati Manchester United ishobora kudakina imikino yo ku mugabane w'Uburayi, ndavuga Champions League yewe niyo Europa League niyo Conference League, dushingiye ku mwanya hagazeho muri Premier League. Izina harindi ni Victor Gyökeres. Gyökeres ni umwe mu basore bavuzwe mu ikipe ya Manchester United kuva muri kuno kwezi kwa mbere, rya dirishya ryo mu kwezi kwa mbere muri winter, na n'ubu ngubu link zose ziracyamurikiza mu kipe ya Manchester United. Amakipe menshi agerageza kwipima kuri cya kintu cyo kuvuga ati Ruben Amorim ni umuntu wabanye muri Sporting, bigahita bivuga ati bisa nkaho uyu musore ibi birenge byose asa nk'uwabyerekeje mu kipe ya Manchester United. Ariko ku kintu cyo kugira izo mpungenge nayo nkomoje cyo kuvuga ati ikipe ese izagaragara mu mikino ya Champions League, kuko uyu musore afite desire yo kuba yakiniye mu mikino ya Champions League. Cya kintu cyo kuvuga ati poor performance za affectinga n'ubundi mercato y'ikipe iri buze kuza gukora. Ntago umukinnyi nk'uyu nguyu kuri kariba nk'ingiyi yakishimira kuza mu ikipe itari bukiniye iyo mikino ya Champions League, kuko niyo spotlight abakeneye iyo midari nabaze kugira icyo areba muri iyo kipe nk'ikipe nkuru, ariko hari icyo nawe aje akurikiye iyo exposure nyine yo kugaragara mu mikino nk'iyo ngiyi. Kuko na Sporting iyo mikino arayikina, ariko none akeneye kujya muri ya kipe imugarantse ko n'uwo mudari yatwara. Rero ibyo Manchester United dushingiye kuri situation y'aka kanya ihari, biragoye cyane ko bazagaragara muri Champions League keretse batwaye iyo Europa League. Uretse na Champions League n'iyo Europa League cyari kure yewe di. Rero ibyo ngibyo byatangiye gutuma umuntu witwa Victor Gyökeres agira intekerezo nyinshi cyane, avuga ati ese kuko nkwiye kuba njye hari ahantu, akaba ari ikintu cyatangiye guhangayikisha abakunzi ba Manchester United. Ariko still n'ubundi muri iki gitondo links zizamutse cyane zisunikira Manchester United ku musore wa Crystal Palace, umufaransa Jean-Philippe Mateta. Uyu mukongomani w'umufaransa rero biri kuvuga ko muri isama igiye kuza Manchester United ishobora kumwayingaho nka short term solution cyangwa se quick fix, ariko ishobora kubafasha byibura kuba yakomeza kumenyereza bano basore barimo baraza mu Shoyland, kuko baracyari bato, ku myaka iracyari mike. Rero mukabwanyiriza iyo pressure kuzana umuntu nka Mateta byibura ufite experience ya Premier League equipe ya Crystal Palace, and then aba Erasmus bakazajya bagenda bafatiraho gake gake wa muntu utakintu biriyo game time igihe abonetse, kandi akaba yaza gatanga iyo solution. Mateta nkeka ko tubyemeranya noneho ko dore ko no kugira saison nziza cyane muri iyi minsi ari gutsinda ibitego nubwo ejo yaragize akabazo k'akano k'imvune. Rero nawe links atangiye kumwekiza mu kipe ya Manchester United bishingiye kuri icyo kibazo twari dukomojeho cy'ibitego biri kuba bike cyane mu busatirizi bw'ikipe ya Manchester United. Ubwo mfungire tuzosohoka muri Manchester United kuri deal yamaze kubisozwa n'ubundi, aho agasore k'imyaka 19 Ethan Wentley kamaze kuba gasimishwa contract muri ikipe ya Manchester United kazageza 2028, harimo na contract na clause yo kuba bakongeraho undi mwaka. N'ubundi umusore yarasanzwe ari mu bato ba Manchester United, kandi naho yifashishwa cyane, akaba nawe rero yaje kubakora icyo bita kongera amasezerano mu ikipe ya Manchester United, asinya pro contract ye muri ikipe. Angiye mukanya nkomoza ku mikino ya Europa League kugira ngo dite twihuta tujye mu yandi makuru. Ikipe ya Arsenal hari inkuru ikomeye cyane nayo iri kuyivugwamo. Mukanya turayikomozaho gatoya, ni inkuru ejo twabaye nk'abapfundikiye muko kugira tuze kuza kuyikomozaho. Reka tubisimbuke twihuta rero mu mikino ya Europa League. Ndasa nk'inyura hejuru mu kuntu Tottenham Hotspur yatsindwaga igitego kimwe na AZ Alkmaar, ariko biciye kuri kapiteni wabo Henk Misan akaba yavuze ati izire zirita ni wake up call. Twagakwiye kuba dukangukira kuri match nk'ingi kuko performance twagize ziri very poor. Yunganirwa n'umutoza naravuga ati kuno twitwaye ntibyari bikwiye kabisa, ariko byibura bafite iyo match retour kuri Tottenham Stadium bazaba bakira ikipe ya AZ Alkmaar. Aravuga ati then ikidutegereje ni biggest game of the season, the match ya hatari muri iyi season dufite ni ingi tugiye kuba twakira mu ikipe ya AZ Alkmaar. Tureba ko byibura hari icyo twahindura nyuma y'aho abasore ubwabo n'abakinnyi babaye disappointed na performance zabo. Ariko Jose Mourinho wari wagiye mu gihugu cya Scotland yakirwa n'ikipe ya Rangers, ndavuga Fenerbahce, yaje kuba garikwa atsindwa ibitego bitatu vibaya, kandi ikipe ya Rangers nimwe mu makipe ngo adafite form ku mugabane w'Uburayi. Rero ngibi byatumye abantu benshi batangira kumutunga intoki muri press conference, umusaza mu kwazi ibibazo byinshi akajya acishamo agasa nk'uwisinziriza kanagona. Mourinho rwose ni ikibazo bugamizi muri societe, ariko abantu benshi nabonye bamukunda cyane. Akaba yisaba komoza kuri ijambo rivuga ati calm down, tumutuze, turacyafite match retour kandi ibira amahire ko turi mu rugo. Fenerbahce se murayibona itera step igakuramo Rangers bigoye cyane. Ubwo tugaruke mu Bwongereza ho gatoya, Thomas Tuchel byitezwe ko ari buze kuba akora
rutonde rurerure rw'abasore bagera kuri 55 b'Abongereza nyuma yaho agiye guhamagara ku nshuro ya mbere abakinnyi b'Abongereza ko ejo bundi kuri 23 twinjiye muri international break imikino myinshi igiye kubikinwa amakipe y'ibihugu. Rero ikabyitezwe ko uyu mugabo afite urutonde rurerure ruriho abakinnyi benshi cyane nyine akwiye kuba yifashisha ariko ko byibura Three Lions yayifasha kubona ya midari yatangiye kugorana cyane. No mu equipe afite talents nyinshi abakinnyi benshi cyane bagiye bakomeye si muri Premier League gusa tuvuga ba Jude Bellingham muri Real Madrid, Harry Kane muri Bayern, kumva ikipe y'Ubwongereza ifite abakinnyi benshi cyane. Rero muri abo bakinnyi kuri urwo rutonde rw'abakinnyi 55 ntago baramenyekana ariko bari kuvuga ati byibura izina nka Ethan Nwaneri yagakwiye kuba ari buraho bitewe n'ukuntu uyu musore ukiri muto atangiye gufasha Mikel Arteta mu ikipe ya Arsenal muri iyi sezo. Akavuga ati rero uyu musore kugira ngo byibura bamuhembe icyo kintu cyo kuvuga ati byukoze muri Arsenal biragaragaye, banamwankuraje cyangwa se bamwencouraging gukomeza gukora ibindi birenzeho, bakaba bamuhereza iyo call up mu ikipe y'Igihugu y'Ubwongereza ndetse karimo talents nyinshi cyane. Ethan Nwaneri umwe mu mazina watangiye gutoyekerezwaho ari nako hari undi mukinnyi uri mu ikipe ya Monaco w'Umwongereza. Buriya mu myaka yashize nitwagiye tubona Abongereza bamuvinga cyane bava muri league yabo bajya mu hano kuko ne hano hari amafaranga, mu ikipe y'abarabafasha midi ikaba hypinga, twagiye tubona hype kuri bantu nka Jack Grealish. Rero hari undi musore uri muri Monaco w'Umwongereza witwa Michael Biereth. Uyu ni umwe mu basore batangije gutekerezwa ku rutonde rw'abakinnyi 55 FA yo mu Bwongereza, avuga ati numwe mu bantu baza kuko sofa bigeze amaze gutsinda ibitego 10 mu mikino 7 mu ikipe ya Monaco kuva yayigeramo. Rero kumva ni crazy statistics, ibitego 10 mu mikino 7 ni ibintu biteye ubwoba. Rero y'Umwongereza nawe akaba ari umwe mu bantu bari gutekerezwa bavuga ati kuri liste ya Thomas Tuchel nawe ni umuntu watekerezwaho. Ariko nanone indi link ifite ihure n'igihugu cy'Ubwongereza, Mason Greenwood wibereye mu ikipe ya Marseille mu Faransa, nawe uri kugenda yatangiye seza ameze neza cyane ariko ubona ko imibare isa nkayo yamaze kudropinga. Bikaba biri kuvuga ko officially yamaze kuba atanga proposal yo kuba yahindura igihugu a present, ndavuga akaba yabikura mu Bwongereza kuko afite n'ubwenegihugu bwa Jamaica, akaba yajya kuri presentinga Jamaica, akaba ari Mason Greenwood. Ari nako ku bantu bakunda ibintu bimeze nka cinema cyane cyane abakunzi b'ikipe ya Chelsea uwo bita Cole Palmer ndetse na Maguire w'ikipe ya Crystal Palace bari buze kuza kuba bagaragara mu kadocumentary kakozwe ka campaign ya Euro ya 2024. Abakunzi ba Chelsea kureba umuntu nka Cole Palmer tazwiho kuvuga cyane ariko ko yaba stead mu kadocumentary nkaka ngaka ni ikintu cyo kujya kureba mugashongera. Muri iki cyumweru rero dusa nkaho tugiye gusoza tuninjira mu kindi kuri uyu wa mbere ugiye kuza. Byitezwe ko muri iyi minsi Arsenal iri buze gufata umwanzuro wa nyuma ku kugaragaza umuntu uri buze kuba asimbura Edu nka sporting director mushya w'ikipe. Rero byitezwe ko umwanzuro uri vuba. Rero mu kwitega ko umwanzuro uri vuba hari irindi zina ryaje kuba rizamuka cyane rinakomeye cyane kuri profile iremereye cyane, aho yakinye umupira kuri top level akanaca mu makipe amwe namwe agiye akomeye. Rero bikaba byateye kuvuga ko nawe ari mu bantu batangiye gutekerezwa kuba yaza kuba yahagarara mu ikipe ya Arsenal nka sporting director. Tuwoninde uyu mugabo mwakamanze amabwiriza na mumbwire nimba mumuzi, bamwita Yossi Benayoun. Mwaba mumuzi Yossi Benayoun? Yaciye mu ikipe nka Arsenal of course, aca mu ikipe nka Chelsea, aca mu ikipe nka Liverpool, West Ham yo mu Bwongereza, akaba ari amakipe mu Bwongereza aciyemo. Akaba ari umuntu uri expected kuba yaba sporting director mu ikipe ya Arsenal. Mbaye nk'umukomozo gato kuri profile kugira ngo tunava hanga byibura hari ikintu musanga mufite kuri iri zina Benayoun. Uyu akaba ari umugabo wavukiye mu mujyi wa Dimona mu gihugu cya Israel, n'ubundi akaba ari umuyahudi gutyo ubwo tubitware gutyo. Akaba ari umugabo ufite bya bindi by'aba abanyafrika baragiye ku mugabane w'Iburayi mu bihe bya mbere bya kera. Akaba afite izo link n'igihugu cya Maroc, aho bivuga ko abyeyi be cyane cyane biciye kuri papa we afite iyo nkomoko muri Maroc, ariko nanone hazamo ikintu cy'ubuyahudi bishingiye kuri mama we, akaba ari umugabo w'umunya-Israel. Rero papa we nawe akaba yarakinyeho umupira n'ubundi akanaca no mu ikipe. Uyu musore n'ubundi yabereye sporting director nawe agakinamo. Uyu mugabo rero Yossi Benayoun akaba yarabaye mu mediateur ukomeye cyane, akaba ari n'umwe mu bagabo bafite profile ikomeye cyane muri iki gihugu cya Israel, aho kariyeri ye isa nkaho yari ishingiye ku makipe yo muri Israel ndetse no mu gihugu cy'Ubwongereza cyane cyane. Akaba yaranabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Israel, aho banamwitiriraga Diama y'Dimona. Ubundi muri Israel bamwita the Diamond from Dimona. Dimona naho yavukiye twibukiranye mu gihugu cya Israel. Rero uyu mugabo kariyeri ye iri more decorative cyane nyine
nyine numwe mu bagabo baciye mu makipe meza cyane harimo Hapoel Beersheva n'umundi yo muri Israel, Maccabi Haifa, aza guca muri Espagne gato mu ikipe ya Racing Santander yo muri Espagne ndakeka muyizi cyane, and then nyuma y'imyaka 3 nibwo yahise yintegra mu kipe mu gihugu cy'Ubwongereza harimo ikipe ya West Ham United. Yagiremo ibihe byiza, and then ikipe ya Liverpool isa nk'imubengutseho ahita yerekeza mu 2010 akaba Chelsea nayo yahise ivuga ati winduye kuri services zayo gato, and then 2012 ikipe Arsenal nayo aza kuyinyuramo igihe gitoya aho yanakinanye na Mikel Arteta buriya, and then acina mu ikipe ya West Ham United akaba umwe mu bagabo bari bafite that creative role hagati mu kibuga ari nk'umumediateri, ariko muri icyo gihe yaciye mu Bwongereza n'ubundi Europa League ikipe ya Chelsea yatwaye muri 2012-2013 akaba ari mu bagabo bari barimo bagerageje kugira icyo bakoraho bakaba bamwita Benayoum. Rero muri iyo spell n'ubundi by'aya makipe yaciye muri Premier League nyuma nibwo ikipe ya Chelsea yaje kuba ya West Ham United yaje kuba muri rizinga, and then aza kubenkwa n'ikipe ya Queen's Park Rangers ariko icyo gihe ari muri Championship aza kujyayo rero nyuma yuko agiye muri Maccabi Haifa, and then umusore wari waratangiye kariyeri iremereye cyane, ndavuga tuvuze Club Level ariko no mu ikipe y'igihugu, ni ikipe yatangiye kuri presenter hakiri kare aho yatangiye kwikina mu 1998 akaza kwitayarenga mu ikipe national muri 2018. Benayoum akaza no kuba kapiteni akaba nawe mukinnyi ngubu ufite caps nyinshi cyangwa se call-ups nyinshi mu ikipe y'igihugu ya Israel, hafi imikino igera ku 102 imikino myinshi cyane. Rero kumva n'umugabo experience kubijyanye no mu kibuga 2019 nibwo yaje rero kuba yanansinga ko aritayarinze, and then aza guhita bifatanya n'ikintu cy'amasomo yari amazi iminsi akora ahita yinjira mu kintu cya sporting direction, anahera mu ikipe ya Beitar Jerusalem n'ubundi yo muri Israel yari yanakiniyemo bwa nyuma ajya gusoza umupira ko niyo yahise aheramo, and then kubera success yagize ari sporting director w'ikipe ya Beitar Jerusalem nibwo byaje rero kumugira umukandida mwiza wo kuba yatekerezwa kuba sporting director w'ikipe y'igihugu ubwo mu kwa gatatu 2022 aribwo yahise aherezwa inshingano zo kuyayobora ikipe nationale ya Israel, ariko bamuhereza ambition zo kuba bavuga ati wowe ushaka ujye tugeza ku mafinara akomeye mu mavuga za Euro ndetse n'andi maturunwa ibihugu bigenda byitabira. Rero nyuma yaho bagize performance mbi muri Euro ya 2024 bagasezererwa muri playoffs nibwo uyu mugabo Benayoum yaje kubatakaza inshingano ze nka sporting director w'ikipe y'igihugu national. Rero uyu mugabo byitezwe ko we ubege ku giti cye bivugwa ko ari keen cyane kuba yagaruka mu mupira w'amaguru cyane muri ibintu bya sporting director kandi akaba yagaruka ajya mu ikipe ikomeye cyane. Rero kuri izo links zo kuba bavuga ati afite profile nk'iyo ngiyo yaciye mu ikipe ya Arsenal hakaba ari options nyinshi cyane we ku giti cye byavuga ko anagarutse yagaruka ajya mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero bareba ku ikipe ya Arsenal ubungu bakaba ari ikipe ubungu twavuga ikennye umugabo nk'uwo ngo ku nshingano nk'izo akaba ari kimwe mu kintu kiri gutuma iyi link iremera cyane akavuga ati ashobora ko yava mu musimbura mwiza wa Edu wabamaze kuba yumvikana n'ikipe Arsenal akaba zatandukana nayo. Rero Arsenal mu gutegereza ko umwanzuro buze kubukora muri ibyumweru turimo byavuba hangaha nyuma yaho idagendeye mu kwa 11 bikabyiteze ko rero ku mazina menshi yagiye avugwa profile ziremereye cyane kuri uyu mwanya wa sporting director mu ikipe ya Arsenal. Benayoum rero nawe akaba ari umwe mu batangiye gutekerezwaho cyane nyuma yaho haraho yaciye yabikoze ndetse no kuba yaragize career nk'iyo ngiyo no kuba yarakinanye na Mikel Arteta bikomeje muri 2012 akaba ari ikintu gituma nyine iyo link isa nka iremera cyane. Nawe mu magambo ye Benayoum ngo yaganiraga makuru Football Insider yabikomojeho hazwa ku kintu cya link no kuba Arsenal se byakunda cyabagaruka mu Bwongereza bavuga ati of course I will be interested in a sporting director role in England. Cyane rwose ni ikintu naba ndimo interested cyane nshishikaza kuba naba sporting director w'ikipe imwe mu gihugu cy'Ubwongereza, but I am also a pro licensed coach, ariko nanone ndi umutoza ubifitiye impamya bushobozi buri afite lisansi zose hafi zose za coaching. Rero aravuga ati let's see what comes up, tegereze kureba ikizavamo. Iki akaba ari ikiganiro yagiranye na Football Insider ubwo yabazwaga kuba yagaruka mu Bwongereza akagaruka nka sporting director w'ikipe yari yose. Rero ibyo byose bigahita bivuga ati hari link ikomeye cyane kuri uyu Benayoum kuba yagaruka akaba yaba sporting director w'ikipe ya Arsenal. Abakunzi ba Arsenal uyu muntu nizere ko nkaho munyuze izina naryo muri bike muyo mwari mufitanye mu bitabo bo mu kubakandida bamaze kuba benshi cyane kuri uyu mwanya wa sporting director w'ikipe ya Arsenal. Ubona ko Mikel Arteta kandi akeneye izina nk'iri ngiri riza kuza kumufasha so far bigeze kuko muri umutoza wagiye mu bintu byo gutoza kujya mu bintu byo kureshya abakinnyi akajya mu bintu bya diri ni ikintu nyine ni imbogamizi cyane. Kuri mpamvu nyine imyanya nk'ingi
igenda iba active cyane mu equipe menshi cyane, aho twamaze no kubibona ku kintu cya management nziza cyane ibigiramo uruhare kugira ngo equipe ibone uwo musaruro. Ubwo mutundi dukuru sasa kugira ngo duse nkahita babifunga mu kanya tuza no kureba mu bindi cyane mu mukino Premier League iri buze kuba garuka muri iyi weekend, ndetse n'imikino ya Reto ya Champions League zabigaruka muri iki kimwe tugiye kuba twinjiramo. Nanabifurije ariko kugira icyo impera z'icyumweru nziza. Ubu twageze kuwa kane umunsi akenshi bita w'inyota Thursday. FIFA rero yamaze kubizamura amakuru yatumye haza ibintu bya controversies nyinshi cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga, nyuma yahitanze proposal yo kuba yakexpandinga umubare w'amakipe yazitabira igikombe cy'isi cya 2030, bakaba bayakura kuri 32 bakaba yagira 68. Rero ibyo bintu abantu benshi bavuze ati please come on, murakabije, mwarengereye cyane. Ni proposal tubyibukanya ko ibintu nk'ibi ngibi bitangira biza ari proposal gutya, nyuma y'iminsi runaka ukabona byamaze kumvikanwa, bikaba twanabibona bijya mu ngiro. Champions League format yayo yaje gutya mu gihe gito, Super League izana pressure, naho batangira gutekereza ku ngibyo, no format dore yarahindutse. Ese murabona bishoboka ko twabona igikombe cy'isi cy'amakipe ajya kuri 64? Birashoboka cyane. Twibukanye ko Maroc na Espagne ari bimwe mu bihugu tushobora kuzabona bikora ikintu nk'iki ngiki byakira amakipe angana utya. Akaba ari proposal rero FIFA yamaze kubizamura. Ni mu bihe byahise ntitwari tuzi ko twabona igihugu kirenze kimwe cyakira igikombe cy'isi, ariko ubu ngubu dufite Canada, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero nibi ngibi ni ibintu byo gushyira ku ruhande, dore ko kuba members ba FIFA n'umundi bagera kuri 211 kabivugwa ko iki gikombe cy'isi cyaba cyitabiriwe na 68 byibura kimwe cya kane cy'amasosiyasiyo yose, ndavuga amafederasiyo cyangwa amafederasiyo ari muri FIFA byibura yaba hagarariwe, akaba ari kimwe cyariko kuri bwa bwinshi bw'imikino. Ndavuga igikombe cy'isi cy'amaklub cyamaje kuba cyitambikamo, turaza kubikomoza mu turuze kugarukaho nyuma. Manchester City ubu ngubu bituje, ariko batangiye gutekereza ku kintu cyo kuvuga tese nitujya mu gikombe cy'isi cy'amaklub tukaza twinjira muri Premier League ntibizatugora, kari ikintu cyatangiye kugana cyane kinatutumba ikipe ya Manchester City ruze kuza kuba twikomozaho. Ari nako ikipe ya Newcastle yatangiye gushyira kuri radari kuvuga ati ese turakurayo umwataka. Batangiye gushakisha amazina agiye akomeye cyane aho nta namwe aratangira kulinkinga, ariko still bari ku kintu cyo kuvuga ati tukwiye gushaka umwataka kuko bari determined, banashaka kubika Alexander Isaac, ariko biragoye cyane. Ni umusore avuze mu makipe arimo Barcelona, Manchester United, Chelsea, ikipe ya Arsenal. Rero uyu munyaswede uri guhigwa n'amakipe menshi cyane, byatumye Newcastle itangira kubura ama ekipe nako kubura amaso ishakisha umwataka byibura waza kuza kongera guhagarara igihe byaba bibaye unfortunate Alexander Isaac akaba yasohoka muri ikipe. Ariko iyo ni inkuru nziza ku bakunzi ba Arsenal, ba Chelsea, ba Barcelona, ba Manchester United, byibura ibyo ngibyo leta bikumvisha ko hari icyizere byibura cyo kuba banamugurisha, kuko mu minsi ishize bari banangiriye. Ariko je namukomoje umudefenseur Dean Hodgson w'ikipe ya Bournemouth, umwe mu basore beza baba defenseur beza Premier League ifite, usere imyaka 19. Twari twakomeje ku ikipe ya Real Madrid iri kumushaka, na Bayern yamaje kuba rero ibyinjama nayo iri kureba ko uyu musore yamushaka, ariko nandi makipe ku mugani ngo yagiye akomeye hamwe namwe akaba ari gukurikirana uyu musore Dean Hodgson w'ikipe ya Bournemouth. Manuel Neuer ashobora kuza kuba ari hanze byibura mu byumweru biri imbere, bitaratangazwa neza ngo basohoreye ya document itari kivuga taramara hanze igihe kingana n'ukunguku, ariko uyu musore yaje kuba agira ikibazo cy'imvune nyuma yaho muri Champions League batsinze igitego, ubwo Bayern yitwaraga neza itsinda muri first leg ya Champions League, akaza guserebura igitego and then ikaza kumuviramo ikibazo cy'imvune, ariko baracyari kumwasesenga. Ako Manuel Neuer byibura mu gihe cy'icyumweru kuzamura ntaho hari ngo dutegereje ku confirminga ese nimba ari nugaruka cyase nimba ari nujya hanze, arajya hanze igihe kingana iki. Ariko izina Paul Pogba abantu benshi baramukumbuye, bari bazatse Paul Pogba aragaruka mu kibuga ryari. Uyu mugabo akaba yamaze kuba agira na partnership ikomeye cyane n'ikigo gishinzwe uburenganzira bwa muntu bya bindi bizwi nka Humanitarian Charity Peace Projects muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byitezwe ko bagiye gutangira gufasha abantu bari mu gihugu mu mujyi wa Gaza bishingiye kuri izi crisis zigaza, ibintu by'intambara hatari kabisa, Palestina n'ibintu bya Israel abari hatari ku bantu buriya nabonye abanyarwanda bayikurikira gake yiturije. Paul Pogba akaba yatangiraye charity cyangwa se yagiranye partnership niyo charity ikomeye cyane, bareba ko batangira gufasha abantu bigaza bagiye bashegeshwa n'iyi ntambara iri kubera mu mujyi wa Gaza. Ariko La Liga rero yamaze kuba ishyira report hanze yuko bamwe mu bantu bagiye bagaragaraho kubangamira Vinicius Junior biciye kuri bya bintu by'irondaruhu racial abuse, bivugwa ko mu kwezi kwa kabiri gihe bakinaga n'ikipe ya Real Sociedad, murabizi ibyo bintu byaratutumbye cyane bizamurana
na speculations nyinshi cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga, bigashyira pressure ku ma federation nk'aya ngaya yo muri Espagne ndetse na La Liga ubwayo ikaba iri kuvuga ko yamaze kuba igaragaza bamwe mu bantu bagiye babigiramo uruhare, bamaze kuba bahanding over kuri local police cyangwa se kuri federale za polisi zisanzwe zo muri Espagne kugira ngo babiteho. Harimo ibintu by'ibihano kwa babaningwa kuba batagaruka ku kibuga mu gihe runaka, ndetse n'amafines amande hari abari hejuru cyane iyo ukoze icyaha nk'iki ngiki. Rero Vinicius Junior bimwe mu byari byagiye bimuvugwaho mu bijyanye n'irondaruhu, bamwe mu bari babikoze igihe bakinaga n'ikipe ya Real Sociedad bakaba batangiye kwegerezwa polisi kugira ngo barebe ko bashyirwa mu nkiko nimba koko ibyaha bibahama, and then bakaba bafatirwa ibyo bihano. Ngibyo rero RTL Sports, home of European sports news only, here we breathe sports. Manchester United nikomojeho, Arsenal nikomojeho, abakunzi ba Chelsea na Liverpool namwe mutegereje Manchester City, ni byinshi cyane, ibindi ni mu kanya Imana ibandindire.